Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay akas ka lang na pukawan. Kanyat parekot mo, pare. Kuna nituyang ko, pare. Idi pimanaw. Ni kanukwarog ti pagluganan na sumangpait. Ngam kuna ni marikuanang. Ngawang kanuman ni kwarog. Puno aya, pare. Awan nga ron ni kwarog tapi manaw. Adan sa kano mapanasir paten ije lugar mi. Ay, awan latamok ang makasawa na jay, pare. Malaksin nga taan o damang pikot king kwa na. Pagkuna mo, di mo lang mo madanon mo tigasat nan, ako nada. Oh. Kaano pa'y ngay? Nung makakita ti balasang kay agpatinggalaing ti agal alimon. Di na mo mapanarmay. Gumatangak man, kagawad. Si kamot day ta, Sean. Masikog gamat. Asino ka di ti asawam? Awan ti asawa, kagawad. Amo pa'y no angas pa'y. Anya? Umang angas. Di mo amo no si bibiyag pa'y wano saan? Anya tinapasamak nga main. Kasano anak sikog ka no awan asawam? Namati ak ngamin iti imbaga na nga ikasarnak. Kunana pa'y nga ipatay na kano no agsina ti dalan mi, kagawad. Kasta ka no, ti lalaki. No di da pa'y naala ti kayat da. Ado, ti karida. Ngaminto naala dan, ay yawanan. Mamati ak mati iti imbagada. Nga ado mo ti babay ang mamati iti nasamit adila dagiti awanan bain. Kat may saak ditan. Iti da ito akabakit kaw, sa anak pa'y anak sikog. Tadyak namati, iti sao dagiti lalaki. Anya jay ko na maray. Masikognisyon nga anak ni Kadalmas. Wan, Maray. In may gimatang itay dito. Ikad dinamag ko ano, asinaw ti asawa na. Asino ka no ngay ti asawa na? Di na kano amaw no si bibiyag pay. Kasano ko maadi na amaw? Adda ayamot kasta. Damagag ko maitay ng dinardaras na ti pimbanaw. Idinayawat ko tay ginatang na. Ay, mati kawakman iti dayta arason na. Di na amaw no si bibiyag wano saan? Umay to kumaman enta, damagan ta. No kasano di imbaga na, Maray. Agdinamag, amasikog ni Sean. Adda ko manikwarog ti pasawa tayo king kwa na. Imbag no kayat mat ni kwarog. Uray kas jay lang di ka anak kat amo na mati agpilay. Imbag ni Sean ata masikog. Ready-made na pamilya ko naman, pare. Di ka man mat. Agam sa bagay. No kinayat da, awan dakas na. Uwi na. Tao mo ni Sean. Kan bak mo ni kwaraw. Uray pili-apilay no makapili mo itikog ngay ako nada. Ay awan na. Ay awan mo ni kwarog. Padasan ko mga ibaga bareng maadaan mo iti asawa. Agpadaya kayo kumakay. Tadi na oras, pare. Iso ka di akayat mo, nga gasawa da, tapno mangusiniro kamit. Saan ka di nga imbaga ti amat ti sikug mo? Nga umanay nga ipatay na no isinam? Day tamat ti kunana, idinabit kami pa'y apong. Ala, ingka nga rod agsursur iti sementeryo no agpaisumat lang ti imbaga ti loko. Anya ko mati aramida ki sementeryo, apong. No adda makita malapid at tinagan na, ibagamon nga agpaiso ti imbaga na. Diyak maawatan, apong. Ni ay, saan ka di nga imbaga na, nga ipatay na no isinam? Oh, itatanag sina kayo. Di kaawatan nga rod, nga dalapida na iti sementeryo. Ni apong man. Hey! Siga mo dito masabat ka o kadalmas. Hmm. Ay, ada ko maibagak king kakaka. Anya ka di dayta, kaka. Kasla napatag Apay, diyo kaya't manugangan ni Chief Kwaraw, kaka. Manugangan ko nam. Na. Kaka, among ka di ti sasawam. Ay, amok launa ya, kaka.
Apay, bagag ka day, no saan ko nga ama. Sino man kumangay nga anak ko ti paasawak. Tapno agbalin to ang manugang ko ni Kwarog ako nam, kaka. Di apo ko, mamasikaw, kaka. Anya? Imbag no, kayat na di apo ko amasikaw. Kaya no, agkakakay. Nakita ka nagsarita kayo kan ni kakadalmas ka badong. Anya ka di timbaga na kin ka. Awan timbaga na maray. Siyak, timbaga na. Apay, anya timbagam ken kwa na. Ang mga no damdamagam manin ken kwa na no nakitkita na ni tuyang mau. Ay, sana may papankin ni tuyang kumaray. Anya nga rod ngay, tanadlaw ko aseryoso kayo mo't ang nagsarsarita. Imbaga king kwa na, akasarita na ti apo ko na. Tapag-asawain tayo ida, kini kwa raw. Ha? Itultulag yu ida. Ay na, rumba nga isuda ti agsarita. Saan kat ada kayo ti agtultulag, kabadong? Imposible ama din ni siya. Kahit danda nila nga ro din aganak. Ken kasyemot ni kwa raw. Kabuteng na, ti sumango iti balasa. Maribanang, umanugot ka kadi iti ibagbaga ni kabadong, nga ipaasawa ka no ni Sean ka ni Kwaraw. Ne, anyat naknakan ni pari badong, ta ipaasawa na ni Kwarog kanisyon. Ay, jakman amukin kwa na no apay anapanunot na dayta. Ay, dakwarog gansyon ti mangikedeng, iti may papaniti dayta banag. Saan kat ano asino laditan? Kay somot, kasta nga rod mo ti imbagakin kwa na. Agam, asino nga tati amati si kognisyon? Ay, Maray, saan mo ka di adinamag ken kwa na? Saan pay? Asino nga tanga agpay so ti amati si kognisyon? Anya nga tatinaknakan ni pari badong, takayat na nga ipaasawan ni Kwarog kandisyon ama si Kog. Ay, nakitam ka din ni Sean, no, madlawon ti tiyan na. Wen, ay, nakakyad. Talaga asaan ang mailibak ama si Kog. Ay, di na magmukumaan, no, ayan tinakasikugan ko na. Ay, mabainak amang damag, no asino tinakasikugkan kwa na. Apay nga ibain mo mitagdamag. Di pa'y nagbain ang nagpasikog. Na, ay, saan anasaya at dahit apa nagsasaom, inteng? Saan arumbang nga uyawan ti tao ang nagkamalay? Taamin tayo kat agkamalay. Jack, uyawan. Ibagbagak latipod na. Nakasaom ka day, di apo ko, no kaya namutlang ti makiasawa kin ni Kwaraw, kaka. Jak pa'y nakasao. Taimbaon ko mapan ije simenteryaw. Ha? Simenterya? Hapay ko mga imbaon mo yay ti apo ko, kaka. Gapo taimbaga di lalaki nga ipatay na kanuno agsinada. Okay, nagsinadan. O di imbaon ko mapan nakita ni ije simenteryaw no pudnong at dami lalapid na tinagan na jay lukaw. Ay, gagangay ti lalaki, ah. At tila madakdakamat na sarita nung madamapay nga agar-aram, kaka. Ay. Saan nga amin alalaki? Dalimpyo apanunot na. Ngam kaduan na, ano na ala na ti kayat na. Awanay, tayo na sayata panarita na. Ang no kayatan ni Kwaraw, namnamag, asaan apanawan ni Kwaraw, kaka. At dan tumakuna, nga ama ti ubay. Siyaw. Kayat mo ka di ti makiasawa kin ni Kwaraw. Nabayag nga inururay ko nga agaram. Ngam dinak mat inaram ti loko. Iso ang nagpasikog ka, kasta. Di inuray mo kumalatan ani Kwaraw. Iso ko man ti nakiasawaam. Kaano nga maasawak apong? Inton pumoraw ti uwak. No, naguray ka latta ko ma. Nakauray ka kumamat iti grasya. Saan ko disgrasya? Akas iti kasasad mo ita. Ni apong mat, tila ibagbagada. Tila ibagbagana? Sangkit din, apunto ti ibagbagag? Ado ti mangibaga may saka disgrasyada. Angam, awan ti disgrasyada. No amo ti agad na.
Panagkunam kayat nga tani kwarog ni Sean, Inteng. Kasano nga iti panakaamok no jak pa'y nakasarita ni Kwarog. Ay, agdwa-dwa akayat ni kwarog ni Sean. Mamatiak iti imbaga ni pari ba daw. Amabain asumango ni Kwarog iti balasang. Kayat mo kadi asawan, adi nakabain ni Sean, tamasikog. Day tati pamatik. Makaasawa ni Kwarog no itulag tayo kondisyon. Ngata. Ang kaano nga'y asumangpat ni kwarog. Simangpit ko namton ano adan dito'y kabildatan. Kaya't kumantiag damag ken ka basang. Kayat mo ka din ni kwarog. Kwa, kagawad. Saan ko amasumbatan dayta? Apay ko maasaan mo ang masungbatan. Kat mariknam mo di tabagem ti ayat ako nada. Saan matabas tayat ti may sa tao? No awan ti panagayat na ken ka kagawan. Ngamno ngay umay ni kwarog kat armon na ka. Kayat mau? Depende iti pasamak ken sitwasyon kagawad. Won ko namon tamayat kan. Amaw, nasingpag ni kwarog. Masigurado ka ni Kapitan ti makaam mo iti amin na magastos. Into nagkalay sa kayaw. Imbag na nakaumay ka dito tersinak, Maray. Ada ibagakan ka. Importante sa kat ti ipadamag mo Maipapanday ta kondisyon, Maray. Nakasaritak itay laang ni Sean tayin may gimatang. Anya nga iti maipapankan kwa na. Ibagam nga ruden tamagagaran akon ang mga mo no anyaman day ta. Dinamag ko no kayat na ti makiasawa ken ni kwarog. Kahit anya nga iti insungbat na. Depende ka no iti pasama ken sitwasyon. Ay nukasta nga rod. Adanam naman ni kwarog. Kasla-kasta nga rod ti pagawatak, Maray. Nasao kanyak ni Marikwanang. Nasao kanumat ni Sean. Depende iti pasamak ken sitwasyon. Apay kumaday ta pasamak ken sitwasyon. Dinamag ngamin ni Marikwanang no kayat na ni Kwarog. Kat day ta kanu ti insongbat ni Sean. Ano kasta? Adanam naman ni Kwarog kanisyon no kasta ti imbaga na. Kasla-kasta ti panagawat ko. Kaya't ko makasarita ti apong ni Sean. Padasem akasarita no agkita kayo. Anya ngay ti ibagam ken kwa na. Kasano ngay nga tangag paiso ti panang ibagak. Ibagak nga ta pag-asawaan mindasyon ken Kwarog. Kasla mariribukan ka, Kapitan. Anya ka di ti pakariribukam. Kasano nga tatipan nakisarita ka ni Dalmas maipapan kadasyon ken Kwarog. Day talakid din ti pakariribukam. Di, ibagam latakan di ka Dalmas apakasawaan nyo da Kwarog ken Sean. Nalpas. Kas delatan. Saan ka di masapol pa iti mangalbasya kadakwada? Ay nasaan nga agpangina ni Sean tamasikog. Ngata. Kasla mo maamaka ka makisao ka ni Kadalmas. Nay, apay kapitan at dakamay. Ada ko magagara Kadalmas. Ala, ibagam no anya dayta agagaram, kapitan. Umay ko nga ron damagan. No maikari ni Kwarog iti apukom. Ang apay asiksika lang iti makisarita, kapitan. Ayan na ngay ni Kwarog. Ada na panan na, Kadalmas. Ang damag ko nga awan ni Kwarog Ay kasanon, no, di na kaya ti apo ka. Ada nga ron makisarita, Kadalmas. Ay saan Ay so ti rumbang makisarita, kapitan. Di na pa'y nagsarita adwa iti apo ka. Ada kayo mo't amin dito tersena. Banang, pare ba daw? Imay da, ta urayan may ti isasangpet mo, Kapitan. Anya ti resulta ti pan nakisaritam ken ni Kadalmas. Kuna namat ani Kwarog ti mapan makisarita.
Inawagak ni Kwarog. Ngayon po na nakid din asan tayo kano nga inakuman. Ti ayat na. Di na kano kayat ti ready-made family. No kasta, awan ti maangay akalay sa, pare. Sa bagay. Apay ko mga agpayso nga inakman tayo. Kat awan mo't ditoy. Dahil tati ko na idi inawagak. Kaya't na nga iso mismo ti mga rem iti babae nga asawaan na. Wen apay ngamin nga inakman tayo. Kat iso mo't ti makidan na. Saan ada tayo? Ay, mading agpayso ti inaramid tayo. Wenmet ngamin, Kapitan. Saan nyo nga inakman ni Kwarog? Bayan nyo nga iso ti agpili, iti kayat na nga asawaan. Ala sigay! Dedan tinagipusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insura para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Enteng, di nakadiawisan arumwar. Adamot kwartam Papananta aya. Awan mutlat aramidan ta dito'y balay. Iso arumwar ta kumamay. Inta kumamot agpasyar, uray sagpaminsan laang. Ay saanon, masadutak. Ay, awan pa'y ganas mutken ka tao. Na, dito'y talagan balay at wampay gastos. Ala, inkakit aglutaon, taday, panghaldawan. Ha? Agluto ka no kayat mo? Dita ka man lagan. Ay, badang! Inkagluto ta, mabisi na kaon. Ay, ayusan ba daw? Nagbangbanglo akaun. Kun adamot basit lipstick ko tapno na pintasak mo ta. Ayos day tanto yang, Intan. Wan ba daw? Agpasyar tamanin ita. San na balay? Kadamanin naglakwan ta, itinatang amula ta. Wan oray saan unay anawadwad tinaglakwan ta. Ngum atlays, adda. Kitwain, iso nga aggagat talat ta, agmula. Bala, intang arudon ijay ilay. Taag-date tamot. Kitwain na. Kun intan tumakichinda. Gumatang ta itinaimas asidaan ba daw? Ay, papanan yung agasawa. Nakapulas kayo, mate. Uwin maray, yung kami man, ilay. In kami ag-date, Maray. Ay, imbag man. Sana all. Apay, Maray, saan kayo kading ag-date kin ni Kapitan? Ay, saan man. Kanayon kami nga ag-date. Aya, kasla di kay makitkit arumrumwar amapan ag-date. Uwin nga agpaiso maray. Saan nakansama nga ididate ni pare Inteng? Ha? Ako, ay saan man. Ag-date kami mo't Apay, da kayo lang ti kabaulan na ti ag-date aya. Dita kayo madlangan. Na. Imanaway. Na, masurun ni Maribanang. Umapal ngamin ka data. Ngamin, mapanta ag-date. Ay, kasta, apalan na tagayam ni Maribanang. Pagdaitan ti tricycle to yan. Para! Aglugan kamay! Angkay, limabas ni Antibanang dito'y parangan niyaw. Ngumno pansin may, nakamisuot may. Ay, di mo italtalag. Abangan no simro ti bulan-bulanin na. Ingkay damagay, no apay nakamisuot. Ay, isikan ti mapan. Damagam no, apay,
Papayasak ngay, si Kati Rumbang agdamag ang kail. Sige, inakaon. Mga no siyak tigapuna na kami suot ni Antay. Anya kumamati madi nga inaramid mo ngay. Kanayon kanto pa'y amang yung itinaimas asidaan mi. Malangaraw, ingkang kasarita ni Antibanang ang kail. Amuam no apay na kami suot. Tainak mo ito nagpasada. Hanag, apay anak kami suot ka aging gadito'y salas. Na ata inyad addam tinagmisuot. Apay aya, anya ti rason nga agmismisuot ka. Taim panalpaak na tiri daw. Apay nga ta. Anya nga tatgap na. Marikwadang, imay ka di dito'y nibanang. Wan, Kapitan, itay pa'y mo't nagawid. Imay na labinayadan tay utang na amantika kan tinapa. Kasta aya? Apay ka day. Kwa, agong ungot ka di ang naggapo dito. Saan mo't? Naragsak mo tapimanaw. Agkatkatawa kami pa'y ngarod adwa. Idagis istorya kami. Na. Apay ngay ngarod asimang pat ka nakabisuot. Akasla siyak pa yung tinakabasol kan ko na. Dinto taawan mo't madi nga inaramit ka. Day, apay ngay. Wano talaga akas dyan no bumakitan. Basta agong ungat nga ura awang gapuna. Adakid di magkasta, Kapitan. Agong ungat nga oray awan gapuna. Balala ang ati kasta. Kaya't mo asawan, balan ni Banang. Awan kasta nga imbaga, Kapitan. Ang mga nuada sa bali ang makangag at idanon da dayta. No adaman nakangag kada kayo dita. Saan asyak tinagapuan day jaya sarita. Nga agbala ni Maribanang. No dikat ni Kapitan. Tasapay ipigsambit. Imbis nga awan kumat makangag. Kayat ko laog dagsiguradaw. Nariga taon. Diyak kayat ti makabasbasol, Kapitan. Nakmadlangan. Ang gumatangak pa iti bangos. Ilutok asidaan mi kanibanang. Barang mapunas ti pungtot na. Kapitan. Sige, mano akilo a bangos ti gatangan. Si Kante arkilain may kwaraw. Danay, ato ti karga may. Sige, itataba daw. Imbag man ta nagado ti ginatgatang niyaw. Papasto may akin ni Tuyang. Mayata. Kan naimbag man, takanayong kayo agkuyog nga agasawa ita. Ay katuwa na. May tikas ta. Naragragsa. Kulik ka dyan, tataba daw. Iso nga itultuloy lang tikas ta nga raramidin nyo Itikas ta, naragsak kayo lata. Huwag kwaraw, gusto ka. Malang araw, ikargatan iti tricycle ko dagiti kargayaw. Huwag kwaraw, sige. Namadamdama pa'y, addan ni Tuyang. Napanggimatang iti tinapay. Sige. Ikargatan iti tricycle ko dagiti pinalingkiyaw. Ayaw! Bagay ko ka di da ito bestida a ginatang tabadang. Why, Tuyang? Bagay mo launay. Ay na. Kuhulay asaul nga da sabong-sabong na. Kaya ngay, bagay ko ka di mo da ito t-shirt ka. Wan badong, bagay mo launay da ita t-shirt mo. Ayos nga raw. Inton sumaranaw, pantalon may tigatangay. Katsak, skirt mo tigatangag. Ayos. Alang arod badong, usubun tantibado ta nga impadas ta. Taintag lutaw. Agtinulong tamanin nga glutaw. Katwan na, itikas ta. Nadardaras amalpas. Sige nga raw, dinta naglutaw. Tapno makapangantan. Ne, damari tuyang kan pari badong ti adda iti paraangan da. Dituyak man pay laeng, tapaliiwak ida. Sana balay, tasaan da amadlaw nga addaak dito'y amang palpaliw kadakwada. Agsinsinubo da iti kankanen da. Naragsak da. Tuyang,
Agkanak. Ha? Shh! Di mo pigsaan. Basta agkanak. Apay? At namang palpaliw ka na ta. Ni Maribanag. Ha? Hala, agkanak. Tapno makita na, aswit ta. Ha? Ay. Ariglado ba daw? Ahop, ay! Aguray. Siyak may timang kisking katuyan. O sige ba daw? Dito'y lips ko. Ha? Di ta lips mo. Ag lips to lips ta. Ay, saan? Di ta pingping mo lang tagak. Na, apay asaan nga iti lips ko ngay? Di may mayat ko tapno makita ni Maribanang at talaga aswit ta. Alan, agkan na kun iti lips ko. Na, tayo pilit na. Banag, nagapuam. Ha? Ijay laeng. Ijay? Sa dino nga ijay? Ijay ayan tinaragsak nga agasawa. Imbag da pay, tanaragsak da. Ay nati bagbagap. Banang dungo. Ha? Di nakman awagan iti dungaw. Tasaan kamot ana dungaw nga asawa. Ha? Anya ka di ayat ti kasuron ba? Imbag da pay, takanayon da nga ag-date nga agasawa. Ha? Makapasuron. Tapi manawad. Anya nga tati mapaspasamak ka ni Banang. Ay na. Ngay mas ti kapi kabarakwan niyang kay. 100% ada imasa. Ita lang nga umay ka makikapi dito'y balay ko ang kail. Apay, awan ka di kapiyaw. Kwa, ada. Imayak dito ayan mo, takim marumanan ni Antay. Kasla kasurod na. Ito yan niya aga pa ang kail. Kuna naman nga, imbag pa'y kano dagijay nga agasawa ta, nagaragsak da. Kan kanayon da nga agdit, kuna da. Sino nga agasawa? Ay di na nga ron ibaga ti dakdak amatid na. Sapay masuron pa'y ngarawd. Amo kaon. Sino ti dakdak amatin ng agasawa? Dananatuyang kantata ba daw nga kail? Iso da? Apay naragsak da ya. Kan kanayon da nga agdit. Unang kail. Kanayon da nga kuy-kuyaw, ngaging kay bangkag da. Nag-sweet da nga raw. Aya, di nasayaat. Kit apay nga kagura ida ni Banang. Di pa nakawat ka. San nga isuda ti kagura na? No di kat si Kangkay. Ha? Isak! Enjat basol ko ngay. Ay, talaga di ka makawawat. Na. Umapal niya ang ti kadakwata. Ngamin, di mo pa'y ma-date ni Anday. Anya? Apay, kano ay tinauding ang date mo ni Anday? Apay nasken pa'y data. Ayawan mo nang kay. Saan ka talaga makawawat? Na. I-date mo nga min ani Anday. Uray sagpaminsan lang. Tapno saan nga umapapal kada tatabadong kananatuyang. Tadagijay nga agasawa. Naragsak da. Nagpimpin na tagda. Nganda kayo kini Anday. Katsan. Ngamin, nakapoy ka hanggang. Na. Uray siyang close friend. No, ada asawak. Di kayat ko, kat agdit kami Uray, sagpaminsan lang. Uray sakmut Kan kanayon ko asagutan iti flower. Anya nga yung flower. Di uren niya, basta flower. Ay, kutuan sa bagay. Saan matkit di nga importante day tabanag. Basta tinapatag, kat saan nga gap-apat yung agasawa. Ang numabalain nga ramidan, o di may mayat manain. Ngamin, at adda marik na dati panagayat iti tunggal may sa kadakwada. Sa bagay, Ang sayang, no kumatanda asawat, di kanayon ko kumanga idait, kanayon ko ngay kan iti rigalaw. Awan mo nga raud. Dataman lang ang tagdait, kulos friend. Mabalin matlat ta, Anya nga iti amom no, madibilap ta. Isumay. Sige man, intanto man nagdait. Siya kung titaya. Siya ti agastaos. Sige Ngam,
Tulungan ka iti gastos, close friend. Namain, adamat kwarta. Alangan asikalaong ti gastos. Anok nga iti kwarta, no saan ko agastusan? Alang around, inton bigat, intan tumot agday. Maribanang! Dumagas ka pa! Apay ka day, Maray. Dumagas ka pa'y mo't taag merienda tapay. Ha? Ay kat, Ay gayam, 5 basak itay ijay laundry shop ni Violet. Urayon na ni Kwarog, agdik da kanaw. Ha? Adda nga tan nagkinaawatan da. Tagdik da mutang. Ay, adda siguro Di na saya at no kasta. Ay, uray da kami kinibadong kaw. In kamin to agdate inton bigat. Agpasyar kami manen. Ay, nagmayat. Nah. Simple lang tibiyag mi kinibadong. Ngam agdate kami latamot Ha? Da kayo nga ay kini kapitan. Kaano kayo mo't nga agdate. Diyak pa'y nadamdamag anapan kayo nagdate. Apay. Dakas, no saan kami nga agdate? Saan mo't kit day, Maray? Ngamda kami ngamin kinibadong, naragsak kami no kasta nga agdate kami. Kasla kami baraw ken balasang sika. Umubing tirik namay. Anya? Won, Maray. Umir iraw ti panagayat mi iti tunggal maysa. Tanaragsak kamay. Ha? Adula amin nga ibagbagam. Inakmanlangan. Ay, labsan kan dito paraangan yo. Napanan. Ay, oy Maribanang! Agsubli ka tag merienda tapay! Maray! Di na kun ingkan ka no. Kamot i-date ni Antibanang Anggal. Tapno makaaliwaksay kayo, mate. Kita na kami kini Violet. Napan kami nag-date. Napan kami nagpagnapag na iji parkay. Nag-holding hands kami, bay. Nangan kami pa iti restaurant. Kit? Uray saan kami nga gayan ayat, ngam naragsak kami. Di mas naragragsak kami kuma, no talaga nga agayan ayat kami. Kit armam nga minin Dumteng tawang gail. Ang manggal. Ingka ngamin idik ni Antay, tapno sanin ngagmismiso out. Sige man. Awisak man ni Banang taag-date kami. Alan Abanang. Agsukat kan ka, nakapalisa ka. Nagbangbagluak pa yan. Papananta aya. Intamat agdate. Intaman ijay ili. Takayat ka. Di agpagnapag na ijay. Ha? Alan, ingka agpalisahin. Ta inta agdate. Sige ba nang tunghaw? Manganta. Nabisinenta ngamin ang nagapo ijay park anagnag na. Wen inteng. Naka-holding hands ta pa ijay park. Kasla balasang ken baraw. Ay na, palagip ko lakit nga ronti na palabas. Ijay pa nag-lips to lips ta ijay tuk-tuk ti dakil abato ijay karayan. Malagip mo gayam day-day? Uwan ba nang tunga? Ay naragsak gayam no agdita sag paminsan. Ay, wen inteng. Kinapudno na. Apapalak da pari badong kan marituyang. Ngamen, naragsak da nga agkuykuyog. Kanayon da nga agdate, akasla papaapalan dak. Iso ka di akanayon ka anak kami suot? Wen. Ala, may amba ng tungaw. Tunggal maalak ti honoraryum ka. Agdate naman. Nagbayat gayam. Makapaubing itirik na. Nga man, naragsak ta.
Ay, wen, Inteng. Kayat ko day tanga imbagam. I love you, Inteng. I love you, mate. Banang dunga. Ay, kasta kapitan. Update kayo mat kininanabanang. Taparte mat laang tibiyang ti agasawa day ka. Ngam sakbay na kaya't may mga nakablawan ni Antinati Yadaw Constantino Sullivan. Dita lasam Cagayan. Ken kada kayo aminin apo, anaayat adumdumngag kadagiti drama mi. Ala sigay! Ditang tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Bugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdengar. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan toy kakaisuna. Dawanen nung yabida tayo anay. Kapitan Inteng. Nimbag ngagsapa marikwanang umayak man dito'y tirsinam. Kastamot kan ka marituyang. At dagatangam. Wen maray, asuka. Mabitlaang tayalaan ka. Maray. Apay. At damat gayam na ibitin at tarpulin dakula sa ken training dito'y tirsina. Ayun, maray. Isuda taglaban iti kinamayor. Naimbag ngagsapaya, marikwanang, maritoyang. At tagayam tarpulin dakula sa ken training dito'y tirsena, marikwanang. Wen, maribanang. Kaibit-bitin dalaang daytay di kalman. Nagsarunuda pa'y ngarawd. Kahit, sino nga'y ti ibutos mo kadakwada? Maritoyang. Ay, nasyak ti damagam, maray. Nikulasa manen at ibutos ka. Katno kurakot kan agtatakaw kanuday, chay. Ha? Na? Ay isi ka ngay maray. Asino ti ibutos ma? Ay kat ni training, Nalaing kat ni training. Saan akas ka ni kulasa? Day talag pasikat ti paglaingan na. Addaan ni training. Malagip mau idi imay dito'y lugar tayaw. Imbes atulong tiig na. Saan? Taado a kamera ti insang na. Apay marituyang, kanunungam ti dakas nga aramid ni kulasa. Saan maray? Ngem basta ni kulasa ti ibutos ka. Ay, awan nga rod ti amom, ano kasta marituyang. Si Kangay, marikwanang. Di mo ibagaan ni kulasa ako rakot mati ibutos mo. Ay na, agsardeng kayon, kukumaray. Saan nga umdas arason day tatapno aga-apatayaw. Ni ba nang laeng mo ti di na amo ti mang respeto iti desisyon ti pada na at tao? No di training ti kayat ma. O di iso ti ibutos mo. Basta siya, Nicolasa ti ibutos ka. Period. Apay kasta ti lang ang anagaway, tuyang. Ayan di pagatang kukin kang asukar ngay. Hay, adda ijay tersina ni Marikwanang. Jack Innala. Ha? Apay nga gungot ka. Kasano?
Marurudak iti day ang maribanang. Apay ni Maribanang. At nakadidakis ngay naramid nakin ka. Kunamlan asina. Nikolas ang arod mo ti kayat ko nga ibutos. Guraan nakitdan. Ibaga na nga awan ka no ti amaw. Naapay mo't nga min na masyapol ngay waragawag mo ang Nicolas at ibutos mau. Nagsaludsod nga raw. Sinong batak lang may... Bisensitive nga min, tuyang. Kontrolem nga min day tangiwat mau. Unay kan. Awan pa'y mati ko na masuportaran na. Jak kayat ti makibiyang iti apayaw nga kumaray. Sa maysa, ang mga no isumat ti saan mi apagkinawatan kini parenteng. Malaki din. Agsubli ka iti tirsinan ni Marijuanang. Alaem di asukar kayong pagatang kukin ka. Iba nang matday taaday tirwar. Na, apa nga, napardas na magna. Kasla makaungot pa'y. Abdagan, handa. Apa nga itong makaungot kan samot anang isira itiri daw. Marurudak ka ni Maritoyang. Apay manin. Basta! Kagurgurak ni Toyang. Ay di mo piksahan ti sa umta nakababain ka nagiti ka aruba. Di uray pa'y manggagda. Na Pudno matibagbagak Awan ti amuday dya ang Maritoyang. apay, sika nalaing ka. Katuan Nalalaingak ngam ni Maritoyang. Awan ti amuna nga agpilay. Pili iti? Basta! No ada diyo na kinaawatan pagsaritaan nyo anasayaan. Saan? Na, Jak kayatan ti makisarita ka ni Toyang. Never again, Enteng! Enteng! Happy anniversary! kastamat kan kadungaw. Nasayatan nakariing kan. Ingka nga rin ay bandakwaraw, jipot, parebadaw, tapartyan medya kadakalan ababay. Imbitaram da marituyang kan marikwana nga. Apay ko mga imbitarak ni Toyang kat kagurgurak dahi dya ako marek. Banag. Apay ka de, napaulimak ka, Masapul ayang nga imbitaran ta dato yang ken badang. Katwan Kaya noon niya man ti diyo na kinaawatan ka ni Marituyang. Saan nga umdas arasunday ta? Tapno saan ta ida nga imbitaran? Si kangaruden ati mangimbitar kadakwada. Si kangarod ti ibabaon ko? Ita ibaon nakmay. Ay ala, agkapikan. Kalpasan na. Yung kakitain dagiti ko kumareng. Kain dumagas ka. Iti asin ken suka di tatersi na ni kagawad kwa na. Marikwanang, gumatangak man iti 5 bote asuka ken 2 kilo ti asin. Nagadumot tan, Maray. Ananwa maya? Nalipatam ka din. Ti anya? Wedding anniversary mi kan ni Enteng ita. Agparti kami iti may sa ababoy. Aywan, anya. Ay, happy anniversary nga rod, Maribanang. Agyaman nak, Maray. Ay, umay kanto, inton madamdama. Ay, sure, Maray. Umayak. Ala, itad mo nga rudan tigat-gatangag. Tado magasak pa'y iti ayan da jipot, jonglay, kwarog, gane, kandad dumapay. Ta ibagak kadakwada, ta isuda timang parte iti baboy. Ay, awan sama ni Kwarog, Maray. Nag-out of town ka na, kuna ni Jeepout. Ay, kasta ay Wan. Jak pa'y ngamin nakasarita ni Kwarog kay. No kasta, da jipot, jongle, kas kadagani nga raw, timapan ko bagaan. Dakabadong kan Marituyang pa'y Tasaan da pa'y anapan ijebang kagda ita. Nasaya at mat nasabat ka dito'y dalan, jongle. Saanan anas ka na mapanak ijabalayaw? Apay ka day na nabanang? Ay umay kantuman ijabalay inton madamdama. Tatulungan man ni Intay nga mang parte iti baboy. Nagusta? Agkampanyamat tain ni Kapitan? Ay saan pa'y? Wedding anniversary mi ngamin ita. Ay
Ay, happy wedding anniversary nga raw, na nabanang. Agyaman nak, Jonglay. Aywan gayam. Pudno ka day, anag out of town ni Kwarog. Ay, why na. Nag-out of town. Sabado pa ila sumangpait. Kasta gayam. Ala nga rod, tane, adu pa ti aramidak ijay balay. Ay, sumarunukan to Ibagam kada kiti kakadwam. Tapno adda kadwa yung agparte iti baboy. Inteng, adda akon. Ay, nasaya dungaw. Adto'y tisukaken asin nga ipagatang mo. Midisog dita. Ay, makaumay mo ilan di Kwarog. Kat no nag-out of town da ka now. Ni nga Jonglay. Makaumay. Uray damari kwa nang. Makaumay damay. Nasaya at karon. Ay, damari tuyang ngay, kain paribadaw. Kwa, saan da ka no makaumay? Tabi sida iti bangkag da. Sigurado ka? Wen. Pinilit ko pa'y nga ron nga umay da, ang rush ka no, ti aramiden da ije bangkag da. Sana bali? Mangiduli na iti karne, para kadakwada. Kapitan, dakaw! Nasaya at Jonglay. Tapartsin tayo di babaw. Dungaw, agluto ka itiin na po. Nayunam, Wen, inteng. Ay, naimbaglaangan. Tasaan anadlaw ni inting anagulbudak. Maipapaniti panangawis ko kada pari badong kan marituyang. Ay na, happy anniversary, Kapitan. Kanari ba na? Thank you. Ala, agtugaw kayo dita. Tumulong ka mga sikaso kadagi di bisita. Sige lang, Kapitan. Gay! Naimbagman, ta nakaumay ka, marikwanag. Ay, siyempre kumari ka nga, Rod. Ay, damari tuyang kan kabadungay. Apay nga wanda. Saan ko nga inimbitaran ida? Ni, apay ngay? Nalipatam ka de, mare. Kagurgurak na dya at tuyang. Awan mo't gayam tiya muna. Ay, saan kayo pa'y gayam ang nagkapya, maray? Ay na, gapulaan ka dagita kandidato, iti kinamayor tinagapaan yaw. Kasanumat nga men, mare. Dayjay pala ako lasa mo't ti ibutos na. Ay, baybayam kumalatan, maribanang. Respetuam laang nga asino mo't ti kayat na nga ibutos. Takarbengan na mo, dayta. Tuyang, adumot ti tao ije balay da pare inteng. Apay nga ta? Jak mo Awan ka dahi timbagbagan ni Maribanang ken ka. Jak mo kunak mag. Kan may sa. Awan bibiyang ko no adu ti tao di tabalay da. Ha? Kasla ni Marikwanang matimatan awak ang nakatugaw ije asidig-tigit da pare inteng. Ken, mayat mati ka katawaan da. Di uray man. Jak metla kayat ti mapandita balay da. Kagurak ni Maribanang. Mapanakidan. Ha! Oray saan? Di ka nga rod agungat Kasano ajak agungag nagado nga ibagbagam. Ay, agawid ka ka din, Jungli. Kung kapitan, ngamin nagronda kami no rabi ay. Alam nga ron tayo, tayo dagas mo dyan da pari ba daw? Ay, karnimit ti mga budata, kapitan. Un Jungli, para kada-kwada, tadi da imbay. Apay ngay? Napanda ka numot iji bangkag da kunan ni Banang. Napandaya, kasla sa amay. Nung saan nga kamali, ni Tata Badong yung nakatugaw, iti asidag ti tawa da. Dajay na ay wala niya. Ang mga no inulbudad nak ni Banang. Ha? Ay, awan. Madi Mala, idagas mo day takarnay. Tapno ada matramanan da. Buong kapitan. Nangarudang. Magandad ka, Jonglay. Ay, una yan ni Banang. Saan samot anapan ijayan da pari ba nung? Inulbudan naksa. Nakitak dya inten mo akarni ka ni Jonglay, inteng. Nagadumot tanday jay? Ay, para ka da pari ba nung kan marituyan. Apaya? Anya!
Apay nga inikampay laida? Ay saan saya at tikas ta? Isungag pudno ka man. Saan ka anapan iti balay da iti agsapa niya? Inteng. Makitam da ita. Anya nga iti panunutan ni Pare Badang. Mairaman kamen iti apayaw kuning marituyang. Anya yat nagapaan nyo? Apay kumangay bagakken ka. Ang mga no simple laeng. Kanayon kayo nga agapa. Awan na dukas ta. Asino nga yan, ti kumaray. Kahit damot ni Marikwanang. Uray ni Kumarikwanang latan ti kumarek. Naimbakan kwa na. Taam mo na ti dumngag kanya. Anya? Ti kayat mo asawon. Naskin asikat ti dingdinggendag. Ni Madyong lay ti sumungad. At daawit na asupot. Anya ngay dayta. Tabadaong! Apay Junglay! Rumor kayo dito. Alaan nyo na ito karnay. Ay, mabitlang! Sino nga tinangitahid? Ni Kapitan? Ha? Saan kayo mga ngamin ngayon, May? Anya ti okasyon ay Wedding anniversary da kanina na ba na? Ha? Apay ngamin na di kay May? Ay, kung nag-ano saan kami nga invited? Ay, nakababain mo't ati mapanijay no saan da kami nga inimbitaran. Kunudamdamagan na kayo ni Kapitan. Aya! Wait. Ay? Mas daw mo ilan ni Kapitan, no apay di kay May. Tiyan muna, kitnapan kayo kano iji bangkak. Hay, nagbanglumot na ito inluto ni Badong apang rabi ime. Ay, mga anak man. Kadwak ti karne nga ikargak dito'y platter. Ay, nagimas talaga. Ay, ay na. Siguro. Di tanto yan. Ay, wal. Ay, ungayam ba daw? Nangalam nga'y tinggatang mo iti karnay. Saan ko aginatang dayta? Nangalam nga'y nga raw. Intad da pari inteng kan maribanang Banang kunam? Wen, anniversary da gayam ita. Ay, sayang ta saan ta anapan. Sa anak gaya mon amabisin. Uray si daum amin ang dayta intad da akarnay. Apay nga ito yang. Sapay nagaduti karning kabil mo dita plataw. Ay, awan ramraman dayta. Naimimas pay laeng ti sardinas. Di mo ibaga, ngaging gaita. Kahit nasakit pay latin nakam mo kini maribanang. Ay, awan bibiyang mau. Basta siya. Jak kayat asidaan dayta akarnay. Gawat ko, Deng! Yuhuu! Adak dito'y kapitan. Nay, anya tararamidin nyo dito'y tirsinak. Ay, adaman sa lodsudak. Anya dayta. Anya tinagapaan da ba ng ken marituyan? Apay kagkatawa ka? Ay, makapakatawa nga ro dagi siya ako kumaray, kapitan. Ala, ibagam tinagapaan da. Ay, makitkitam dayta tarpulay na naisabit dita sangwanan ti tirsinak. Tarpulin mo da training ken kulasa. Dayta tinagapaan da, kapitan. Ngamin maribanag, sinalunsod na ni Marituyang, no asino ti kayat na nga ibutaos. Ituloy ko pa'y? Wala, ituloy mo. Si Mong Batmat ni Marituyang. Ani kulasa ka no ti ibutos na. Di kwan, nagadumat ti imbaga ni Maribanangan. Kurakaw ka nagtatakaw ka no ti kandidato na. Ni training kumakano ti ibutos ni Marituyang. Taiso ti kayat ni Maribanang. Iso tinangrugyan ti apada. Nagrabaw mo't gayam. Alat ta kasaritak to ni Bana. Inteng, sa dino tinaggapuam. Iyetersi na ni kagawad ko nang. Kahit naamuak ka, nagrabaw gayam tinagapaan nyo ka ni Marituyang. Kasanaw ang naibagam dayta, Inteng. Naamuak, ani training ka ni kulasa tinagapaan nyo. Wen? Ay, saan mo't ngamin nga amon ni Marituyang tagpili iti ibutos na? Agasumot dayta. Diyay pa'y lamot akulasa ti kayat na. Iso nga ron ti kayat na. Respetwan. Takarbangan na dayta.
Kurakot mo ngamin na dya ako lasa. Ay kontrol lang tangiwat mau. Kas kinunak itay, karbangan ni Marituyang ti agpilay, no asino ti kayat na nga ibutaws. Sabay sa, apay ana ibagam ako rakot ni Kulasa. Apay ada pa managnak mo. Kwa. Numabinsan, kontrol lang tangiwat mo dungaw. Inton kwan, adan tumanin madamag ko at chismes may papankin ka. Ala, mapan kay jayan da Marituyang tagpasensya ka. Itan. Ay, Jack Aramidan ti kasta, inteng. Ay ibabam ti Fred Mount na si kati mo na nagsawi ti dakas. Iso asi ka, ti mapan agpasensya ka ni Marituyang. Ay naibagta na sabat ka dito dalan paray. Wen paray, si kamat kayam. Ada ni Marituyang ijibalayaw. Ay, adda paray. Apay aya. Imbaon ko nga men ni Banang. Dumawat iti pamakawan ka ni Marituyang. Ta nagrabaw gayam tinagapaan da. Iso mati magbagakin ni Tuyang paray. Ay, may ramraman tapay ket di iti apadahan. Ay, kwa paray. Ay, pasensyakan di ka naimbitaran iti wedding anniversary mi ka ni Dungo. Imbaon kumot ni Banang ngam saan magayam anapan ni Tabalayaw. Okay lang, paray. Sana balay, tadamot intud mo akarne. Ay, dumagas kanto itong maminsan di balay. Agkape, taman. Aywan man, paray. Ay, kayat ko anay da. Siyak, paiti ko na. Kaslaawan mo't ni Marituyang dito'y balay da. Nakasaramat tiri daw. Wino, insera na laang kat adda iti unag. Maribanang, adda ka mo di taparangan. Kwa maray, mabalingag sarita ta. Ay kat umunag ka, Maray. Umay kaagtugaw dito'y unag. Ay na, agyaman nak, Maray. Ay, anya ti ibagam, Maray. Kwa Marituyang, agkidawak ko maiti pamakawan mo. Pasensyakan, anyaman dagiti na ibagbagakkan ka idi ijay tersena ni Marikuanang. Ay, uray siyak, Maray. Pasensyaan nakmut No kasta, di na kon kagura? Saanin, Maray? Si Kangay, amangan no kagura nakpailay. Siyempre, saanin, Maray? Naamiris kaw, anas kan arispetwag, no asino ti kandidato akayat mo nga ibotos. Ket, uray nagduma ti kandidato nga ibotos ta, saan kuma aday jay ti rason, tapno madadael ti nasaya at alinnangan ta. Wan, Maray! Hagman nga ron, Maray! Ay, nanabanang kananatoyang. Naskan ngamin, arespetuan nyo ti desisyon ti tunggal maysa. Saan nyo nga ipilit ti kapanunutan nyo? Itikas na, saan ang madadaal ti nasaya at a relasyon nyo? Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nun labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kamay itingkay panagdangay. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala, sige!
iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo, anay! Kapitan Inteng! Kagawad ko nang. Mabalinti aguray dito tersinam. Mabit kay lang aguray atan ay. Awan pagyanan dagitag gatang. Wen. Adala nga minurayag. Kan nadapaparan may. Papanan nyo aya. Ha? Abay, di mo ka di mangmangag tukar. Ni, adag kasar? Wen. Mapan kami makikasar. Idi kalman, napan kayon sa manan naki-birthday. Wen, kagawad. Ay, awang gayang palabsin yaw. Amin apanganan, mapangkayaw. Wen kagawad. Da kami ti ari iti punsyonan. Nimot na natuyang ti rena iti punsyonan. Itay kapay nga agururay. Saan mait, nana? Nay, awan samot ti awit mo. Awan nga raw, nana. Aywan gayam, awitumtuman laangan jay isupot ko nga iga daw. Ha? Ay kat una na tuyang. Ken mangyawi daktupay iti adubo. Ay una. Ay, siyak tumot na. Mangyawid ak tumot iti kukod. Pangikargaam nga ikat awan mo't supot nga awit mo. Masapol pa'y laeng aya ti supot. Ibulsak tulatan nana. Ayan dagiti kakaduam atanaw. Awan da, kapitan. Napanda nakikasar. Amin da? Kung kapitan. Saklatin bati daw. Di akong ida makikita Inal daw nga da papananda. No saan nakasaran? Bunyag. Ano birthday ti papananda? Uray na tayo kan mapanda, kapitan. Ay unay maddagitan akaduam atanaw. Nagpupuskol ng retiro pa da, kapitan. Ada nga min leader da kahit. Asino ti leader da? Ninanatuyang. Ay, agpapadadan ang napuskol, tiro pa da. Maray, apayakas laawan matatao dito barangay tayo ita. Ay, naglaw mo magkaya, Maray. Win nga rod, awan pa'y tinakita kalimabas dita kalsada. Kan, awan pa'y ti umay gumatan dito iti resenam. Napanda amin nakikasar, Maray. Aya? Kanuuray ni Marituyang katnapan. Ay, kastagayam. Wen, saan akon amas daaw? Takasta talaga jay kumarita. Ay, amin apanganan. Saan da apalabsen? Wen nga rod, nang runakan ni Marituyang. Pada na mula dagiti tano da mahilig iti punsyonan. Wen nga rod Ay, nagpupuskol lakit din tiro pa da. No siyak, mabainak. Uray siyak, Maray. Mabainak ma. Ay, saan gayam anapuskol tiro pa ta? Katuwin mat, saan akas ka ni Marituyang? Napuskol, ti panagrup-rupa na. Inyawat ko ka din kan kadya insupot ko nga igada. Una na. Ada kanya kaon. Di ngay aduba. Nayawat ko kadikan ka. Ay katuan na. At damot kanya kaon. Ay, kunak no nalipata kaon. Agawid ta na. Apay ayang aganat ka. Sumit ngutay na. Aguri ka, taag si imak pa'y itiyawid ko. Ha? Kurang pa'y da ito insupot mo? Kurang pa'y mangisuputak pa'y. Aguray kabi Ay sos. Nanatuyang. Adan samot, alalya dito'y sirok ti palitay. Nagkunamot kan ka. Adang arod mangmangagaw. Magnakakiti. Danag mon aya. Ay sos. Sapay pumigpig samot ti angin na. Gagangay na. Ha? Nanatuyang. Kasi namang susurot ka na ta. Sino ngay kuma? Aldap na to'y. Nagmuna na. Hold up ka raw. Awan mo't kwarta may sir hold upper. Saan na kwarta ti kasapulan ni? Ha?
Anya nga yung harunti kasapulan niya, sir. Dahita karne nga awit yo. Ha? Ayan yan. Anya nga itiyawid ko no alaan nyo na ito'y karne nga awit may. Agpili kayo. Itad yun dahita karne nga awit yo, no patayin kayo. Sir hold upper, ay di nakmat iramraman dahito langin kadwak. Ha? Apay ngay mo't asyak? Saan kayo nga agriri? Ito suyo na kita na isupot o karne. Kahit nawaya kayo nga gawin. Nasa nyo? Nana, surutin tantimbaga na. Ay, unang, hindi sumin na ito'y karnay. Sige, alam tulalang na. Agawit kayo! Apay inteng, asino di ibagbagada hinuldab da iti rabe eh? Iti kano ayan tidakkel apuon ti balite. Ni marituyang Ha? Inala di huldapar, di iyawid da akarne. Na addagayam kasta, holdaper iti karnay? Dito nga ron kabildatan lang, ti pagdakdakiwasan da. Dito'y laang barangay tayo. Win, amuda nga min nga ado ti ponsyon dito, kanda iti pumuponsyon. Ay, may saditan ni Marituyang. Ay, sapay la kumata makapagpanunot da. Naghilig kay ito mga men na makiponsyon. Mabuti nga ko na mapan makiponsyon. Nangyawid kay paigayam kanina natuyang. Isuan na angod yung dapar. Ay, dakto kaya tayo. Una ta kababain. Nyamatan, nagrigat gayam ti mahuldap. Makapanirbyos. Una. Ay, sayang di embulsak ado ako kaud. Inalalaang di huldaper. Ay na, kasjay gayam tirik na ti mahold up maray. Anya trik na aya. Aglulok dagiti tumengkaw. Ay, kasta unay abutang kaw. Ay, nahuldap kagayam. Akas la matalimu daw ka itinirbiyaws. Akasla kayat mo ti tumaray. Wan, ang jakmet nga ron makataray. Ay, nagrigat kagayam tinapadasa mo. Ay talaga maray, iso ajak kayatan ti makiponsyawn. Kano dagpabunyag di ti lugar tayo ngay. Amo ka? Adapay manen kasaran di talaud. Kano dapay ag-birthday di tamyanan. Ado ti pakipanganan ita maray. Ngamjak kayatan ti mapan. Ay, sayang mata. Sapay ado ti maisupot mo ayawid mo. Kuma, ngam, ay na, narigat ti mahold up. Ay, sa bagay matkit di Ipuspustam ka ti biyag maun kadagita pumponsyonan. Ngarud ay maray. Panagkitam iti rupak na puskawl. Panagrik na kat na puskawl. Ay na, numarik naman na puskol. Talaga na puskol, Maray. Anya nga tati usarat tapno umingpis ti rupak. Ay, diya ka mo daya pros di ka. Diya ka mo da pagpaingpis. Pagbiro kak nga tangay iti kasta. Ada kasaran dita Amo ka, kapitan. Ada pa'y agpa-birthday. Amo ka, kapitan. Inimbitaran dak pa Kay? Jak kayatan ti mapan, kapitan. Os! Ita man pa'y! Uy, kapitan. Mabain kami kininanatuyang. Kayan may sa, mabuting kami na mahuldap. Narigat ba't ang agpasa? Uy na, kapitan. Amagan no huldapan danto pa iti kararwamay. Papa na maray. Ay mapan kami man makiponsyon ka ni Marikwanang. Ay. Da kayo mo't gayam itan tinapuskol teropan. Di mo ibaga ti kasta Marituyang. Ngamen, naimbitaran kami. Kan italaang nga umatindar kami. Ay kat nasaya at ano kasta. Kat, si Kangay, sa dino ti papanam? Orayak man dya inorder ka. Anya nga iti inorder mo? Ay. Pagpaingpis iti rupa, maray. Awan, maray. Kasapulam dayta. Apa yun? Kapan kayo nakiponsyon idikal man? Mapan kay manan ita?
Mayat matgayam ti mapan makipangpangan inteng. Ada pa'y mayawid. Da kayon sa matayin ka ni Marikuanang tisimublat anaposkul ti rupa na. Idi ni Marituyang. Na, hanggang saan kami mat amarabrab yan? Muna, ang agasam da tayaw awid mo o nakasupaw. Ha? Kay kayat mo, Mike. Una. Kita manday ta. Basta di kag pakpakarabi ay tinariga ti mahuldap. Apay ngay kagawad. Takanayon kamutin anak karikap. Ay, mapmapang kami gamin makipumponsyon ka ni Maribanang. Awanin ati pagkatangan may kagawad. Nagado di ta tersena. Dito'y kami nga rod tersinam. Tanalakatilakaw kagawad. Maya gayam ti makipumponsyon, sika. Mayat angem, kababain ka no kanayaw kagawad. Anya kumati kababain. Ore maninal daw kami amapan. Awan kababain dita. Ay, gayam kagawad. Damdamagan ni Kapitan, no kaano kakano amapan nag-duty. Ay, gayaman niya. Manon alawas asang karag-duty. Ay, malagip ka. Sanak gayam ang nag-duty. Kag kaano nga amapan kag-duty kagawad. Mapanak to ag-duty no awan papanan mi aponsyonan. Apay ngay kapitan ta si kamot ng taglablaba. Dapat nga rin nakiponsyon ni Banang. Kasi kamot Trabaho kami ng dito balay. Saan kan ang makapan di barangay hall, Kap? Sa pa ada meeting may. Yakon makapan. Apay ngay? Pimuskul ang tirupa ni Banang. Awan babain da ka ni kagawat ko anang. Ay, kapitan. Adamok nga agas tinapos kong arupa. Anya dayta. Adda ka ni nanatuyang. Kumaray. Ada ka no agas kan ka tinapos kong arupa. Jay pagpaingpais, Kapitan? Oo. Ada kan ka? Wen. Iso nga ron ti usara. Nay, narignak at talaga nga iming pais to'y rupak. Aya? Kitaam nga min to'y rupak, Kapitan. Abot mat. Nagnisit. Kan adot ti kuretret na. Saan mo mat nga uyawon Ti kunak iming pais to'y rupak. Iming pis tadi ka mapanan ang makipunponsyon. Siyempre, mabainak gaya man. Ay, maray. Ikan na nga rudan ije pampaing pis ako nam. Da ipausar kunto ko ni Banang. Ay, iwan. Sige, Kapitan. Ikan ka. Tapno mapadasan nyo kin ni Maribanang. Ay, nainteng. Nagaduman ang tinayawid ko akarnay. Nakaragragsak ka. Ay, katuwan Inton bigat. Mapan kami manan makipangan ijay ilay. Adda kasarkat amaangay. Dapat ti ije ili dumayo kayo pa yun. Adan tupay ijay kabang ibang nga ilay. Ay, kababain daytan. Ay, mayat, inteng. Nagragsak. Padasa man kit di dayto inted ni Marituyang pagpapintas. Na, apay apagaramatan nakitirayta. Napintasak lang arudan. Tapno adda apumintas ka, Ay, kasta. Wen? Ay, sige man nga rod. Padasak manday ta. Tapno pumintasak amapan makipangpangan kadagiti ponsyonan. Pimaw daw mga agpay sa tarupang maray. Wen, maray. Iso apadasang matday toy. Mayat day ta apag-apro si Tirupa. Wen nga rod. Padasang mat. Sige, padasag mga rod maray. Kasano nga di papanantamanan pakipanganan ijay ilay. Ay, kat mapantalata Ay, sige maray. Mabila ang daya pros ko man na ito di Tirupak. Barang kuminis kan pumintas. Nay, naglut-luto ka may. Kunak man numapan kayo makiponsyon ka ni kagawad. Ay, mabainak mo't na mapan, inteng. Ay, kaya't nasawain. Iming pisin tirupam. Saanan anapuskol? Wensa,
Mariknak nga men nga iming pistiropak, kan agbainak meten. Akit mayat Kagawad, agdan sa kano papanan nyo kini nanapanang. Ay awan, Saan kayo na mapaniji-ili ang makiponsyon? mabain kami. Kat no nagpaskul ti rupa yung iday. Saan itan? Mabain kami iti kasta unay. Ala, nanakwanang kananabanang. Ammo yun, anarigat numapukaw ti kunada a panagbain. Saan adakas ti makiponsyon, ngam kuma, aramidan nyo pa'y nga umuna, dagiti trabaho yo, sakbay day ka. Ala, sige! Ditang tinagibusan ti sabali pa'y nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanan ang labi na tayo, anay! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Kat siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ken pakasaritaan toy kakaysuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Ay, agsapamot gaya man. Ay, lukat man ki diti tawa. Ay, unayan! Ay, saus! Natindag matin di tawa taba daw! Ay! Apay nga min alin no katamday, takit natatail nga raw. Jakmat ammo adadail gayam! Ita, ammo maun? Ay, tarimaano man kitday. Nakababain kadagiti lumablabas. Awan to sa rekto yang. Awan martilyaw kan lansa. Ay, adalan sa nga indulin kaw. Martilyo ngay. Day tati awan. Ay, bayang pay laing tuyang. Ay, sana mabalain. Kasanungay no sumrak dagiti agtatakaw. Ay, mapanak bumulod iti martilyo ni Maribanang. Ta isupay laeng ti usaraw. Sanain! Ay, innakaw! Kasla ni Mari tuyang day ta sumungad anya nga tamanan ti bagana. Ay, ang mga nubumulod manan iti gamit. Samtak laangan iti paraangan. Naimbag ngagsapa, Maribanang. Kastamat, Mare. Apay ngay may ka. Bumulod ako maiti martilyo no adda. Kunakon kat. Agbulod manan. Maray, nagulimag kamatay. Anya tay kunam, Mare. Bumulod akman iti martilyo. An-anwam ayati martilyaw. Usaran ko maniba doong Maray. Tarimaanan na ginadadaal at tawa may. Kasta ka de, Mare. Mabit lang nga raw, tamapan ko alaan. Ay, sige man, Maray, kat agyaman na. Dahito iti martilyo nga usaram, amang tarimaan iti nadadaal at tawa. Ibatin pay laeng dita, tuyang. Tarimaanik to no madamdama. Sige nga raw. Ay, hun gayam. Platon samad da pari inting day tawi. Aywan, plato da. Apay nga dapay laeng di tawi tuyang. Day tadya nang ikargaan na iti pansit nga inted na iday. Makatawon san? Anya, makatawan na di mo yung subsoblay. Bay, ampay la dita. Awan mo timbaga na nga isublay. Iso nga ikabil mo latta dita.
Amangan no mabain laeng amang ibagakan ka, ah. Bayam laeng dita. Di mo pakibiyangan dayta. Ayan si Martilya, dungaw. Binulod ni Marituyag. Na, ano na? Usaran ka no ni pari ba daw? Tarimaanan na ka no tinadadaal atawa da. Aya. Wen. Ay. Kanayon ba tingagbulod ni Marituyang ken ka? Ay, wen nga rod. Ang baybay amon ah. Sana balay ta kumarik may. Dahito pa'y plato anang ikargam iti panset. Hindi na palabas atawain. Di na pa insubsubli. Ne, wen nga agpaisaw. Ay, isugayam ako rang tidwa a plato ta. Jay iduldulin ko a plato. Makitam, nalipata mo. Ay, Badong, agring ka man. Badong. Ay, payayato ya. Ingka mangayaw, awan pagsungrod ka. Kahit nabirukam ka din di buneng mapukpukaw. Ayun anya. Ay, si katirumbang amang sapaul. Ha? Si katinaudi anang usar. Ay, ituloy ko nga rodan ti maturaw. Ay, nasa na mabalain. Awan nga ro ti pagsungrod ka. Jak makalutaw. Mabalin mat amapan ka mangayaw. Uray awan bunang. Masapul ko nga rod tay buneng kao tuyang. Ay, parigatan nagpailaing. Mabit lang nga raw at dapay papanak. Sa dinaw ti papanam. Sa dino pa'y ngay, dinak bumulod iti bunang. Pinukaw mo nga minye bunang. Diada ko mausaraw. Mala, bayam. Gumatangak tao, inton mailakok di kalding kao. Sibukat pa lang dagit timulak anatan. Jipaw! Ay! Sika magayam na natuyang. Apaya? Mabalinti bumulod iti bunang mao. Usarak ko ma. Adalinisan mi akayong di barangay hon. Isublik matla dagaws. Apayawan bunang niya na. Adda, ngamjak amo no sa dino tinangipanan ni Badong. Gumatang kay kuma iti baro ah. Wen, gumatang kaming to. Angam no ita bumulodak pay laeng. Ang mga no diyo isubli adagaws. Si kamot, isublik matla dagaws. Sigurado nyo ah. Wen, alaing kaalaenang tapno makaawid akaw. Agur urayin ni Badong. Ay, jak ko maipabulod kahit. Ay, naalakit din. Isublik matla dagaws. Itala bumulodak. Sige. Dahito yan, di binulod ka abunang. Ha? Asino nga itinagbuludan? Ni Jipot. Saan akong anapan ijay ayan damari banang, tadamot gayam ipabulod ni Jipot. Kasla, kabarbaro mat day tao. Wen, kabarbaro day ta. Imbagman ta pinabuludan na ka. Ay, siyak pa'y tikunam. Imbag ng sapayaw, kapitan. Kastamat ken ka. Naimbag ta nakaumay ka. Jak ngamin kabailan ti umuli di ta akayaw. Di ko arog ko ma. Manda ka no asikaswan na iji sintro. Iso asikalatan ti baon ko. Wala kapitan. Kabailak ti umulay. Hangam... apay nga adangam na. Awam matay bunang kaw. Kunak man no alam di ka barbaro abunang mau. Binulod ni nanatuyang kapitan. Kaya di na pa'y main sublay. Anya, talaga mo't ni Marituyang. Mahiling nga agbulod nga di na mo tagi sublay. Ubun nga ro kapitan. Ay, di dan tumot ngamin aywanan ti usarda. Ay, no agbulod manan ken ka. Di mun pagpabuludan. Marwam na di ataaw. Uwang kapitan, jak to pabuludan ay. At dapay matla dito itibuneng ni Jipaut. Kunak man nun sublimahon. Bay ampay dita, tausarag pay. Anya? Siya kon ti makaamu dita Badong. Siyak nga ron ti nagbulod. Isublimahon, tamangan no kasapulan ni Jipaut. Ay na, imay kuman dito'y balay, ano kasapulan na. Ay unay kan ayatuyang. Nasaysaya at matlaang no isublimahon, tapno pabuludan na kan tumanain. Di mo pakibiyangan dagita binulod ka. Na, kat no na urnungan dagiti binulbulod mau. Bayam nga rod ang maurnong dita. Kita di ka barbaro a plato da parinteng. Daanan da jay, barulaang iti binulod mau.
Jay martilyo a binulod mo, aglatlati mo ten. Ay, agtal na ka ba daw? Na. Nagaduka nga mumaw. Ano tayo kulungan ti manok ka? Nadadaan matin. Wingag pa isaw. Ay, kala di martilyo tatarimaan ay. Ay, saan pa ilaan ay subli jay martilyo? Na, Ano sampay lang nga agaramat iti batua. Mabalin mo't day jay. anya? Ay, mabainak nga raw damapan mangala iti ayan damari tuyang. Ay, pagbainam kumakit kukwata mo't di martilyo. No nga isyak ti madaksan. Madaksan nga bagbagam. Inton kun, ibagada abagidan. Sika nga rudan ati mapan. Naata, sakti baon mo? Kasano, di kamot makaururay. Kunakmot ang mabainak amapan ijay balayda. Ay, di kan samot makauawat. Ay, panagkunam isublida pa, no? Di mo mat mapanalaan. Amumat ang nagpuskol, tiro pa na dyan ako marip. Basol ko nga raw. Basol mo Apay ngamin akanayon apapuludam. Itataka sa pulan, awanin Awan to sa rin. Apay nga da ka dito tirsenak maribanang. Kanapay akas tatitsuram. Kasla malmalday kamay. Ay, umayak la ko maagistanbay ditoy. Ay, apay, hanyat na pasama kaya. Ay, nagsinungbat kami nga rod ganiinteng. Hanyat nagapaan nyo ngay. Diyay man martilyo abinulod ni Marituyang. No kasta, di na pala insublay di binulod na iday. Saan pa'y nga rod, Maray? Ay, katsigan natin mapan mangala iji balayda, Maray. Mabainak mo't nga rod. Pagbainam ko ma. No ngay ibaga na asa anak ka makaururay. Kadi bagama, di na mo tagisublay. Naita kati may sa rason. No ape ajak pagpabulodan ni Marituyang. Ay, bidot ko talaga, Maray. No, apay ngamin, apinabulodak pa'y laag. Nakaluto akon ba daw, mangantan? Sa anak ang mabiseng. Apay ngay. Ha? Nay, ni Jay po, tagpukpuk ka tuyang. Ang mga may naalain ng tibuning na. Ayun nga agpaysaw. Sa dino ngay nga tati ayan debo ng abinulod ka. Diyak amukin ka Ay, Di ka mo tinangusar. Mala, rumwar ka kita, hintayin ka kasarita. Anya nga iti ibagakin ko na. Makamu ka matinatuyang. Kunak ngamin yung isubli mong jebunay. Ay, naimbag arabi MG Pout. Kastamay, nana. Ay, anya ti masapol mau. Tay ko mabinulod yung abunang ka, wala ka. Ay, ay, pasensya kan Chipaut. Isubliyo ko man, taka sa pula, may. Ay, kwa nga may, nalipatak no sa dino tinangi kabilak. Ay, sana mabalinti kasta No di yung isubli da jay, ireklamo kayo kun ni Kapitan. Ay, kwa, ikanak ko maitimay sa nga aldaw. Sa pulag no sa dino tinangi kabilak. Siguraduan nyo lang Wun, isublek intun biga. Biro ka maun jebunang ni Jepaut. Wun, dagayam ditaw. Angam sakbay nga isublek. Usaran tapay. Parcham jay dua manukta. Sigurado ka? Wun, makasidsidaak ngamin kay iti manok. Nagadumatan no dua manok ti parchay. Wun saggay sata. Kano nagbasid niya kasirulat Sana parikot dayta. Inak bumulod iti dakkel akasirula ni Maribanang. Ala, inkaparchinan di dua manok. Maribanang! Maray! Apay nga imay kamanan, Marituyang. Bumulod akman iti dakkel akasirula yo, Maray. Anya, katno di mo pa insubli ti martilyo abinulod mo. Isublik tumulaeng. Kaano nga'y, Mare? Inton nadadaulan? Alakit din, pabuludan nak iti kasirula. Place, Maray. Ay na, Mare, inton madamdama. Amangan nuuray ni Inteng kat ibagam abulodam. Sobra kamot ngag sa umaray. Apay, nasaktan ka iti imbagak.
Kasla saan tabot nga kumari no kasta. Amaw marituyang, saan matkat adakas ti agbulod? Basta, amaw nga isubli ti bulodam. Apay, anyat pa nagkunkunam kanyak. Jak amaw ti agisublay maray. Na, apay ka di akas ti ibagbagam? Saan ka la apabuludan? Kastan ti ibagam. Badaw, nangikabilam ije martilyaw. Ada dita sirok ti pagtugawan. Ayan nga di ka sirula binulod maw. Awan. Inak man la isubling je martilyo a binulod ko. Tapno awanen ti bagbaga ni Mariba ng kanya. Ha? Apay, saan na kan apinabuludan, tuyang? Katawa ka pa'y lang. Kaya't munsamot a martilyong ka. Amaw, tuyang. Basol mo dayta. Hindi pa ilang ngamin ako na nga isublem. Di na matikaskasaw. Kanya nga ita. Di saan da ka na pinabuludan. Ay, agdal na ka man dita si Kabadaw. Apay nga gungit ka, tuyang. Ha? Kung namatla no asino ka, makius-usar kan topay ka nagiti bulbulo na. What? Oh, isubli ka unday to'y binulod ko ken ka banang imo. Tapno awan ti ado asaom. Nalaumong takanumong. Imo. No kasta ka matlaang, Maray. Saan kan abumulbulod ka nagiti gamit may? Talaga sanan. Manipod ita. Saan tan nga kumaray? Ha? Ditakan. Ay, nimit marituyang na jay. Agap apa kayo ka di? Ay, saan ko ngamin a pinabuludan iti kaserola? Anya? Bay amon. Tinapatag kat insubli na ti martilyo ta. Wen ang kita amat aday ti martilyo. Naglati matan. Mun ngagpasaw. Ay, una yun dahi amari tuyang. Di namat amo nga aywanan ti buludan na. Amum itan. Saan ka basta-basta agpapabulod iti usar tawon? Uray kumarim. Madamdama, isunto man ti pagapaan ta. Wen, saanan inteng? I learned my lesson. Badaw, naluto ka din day tamanaw. Apay ay asang kadamag maw. Inak nga rod padigwan da Mariba ng kan kapitan. Sigurado ka? Wen, naamiris ka abidot a makiap-apa akin ni Mariba nang katsyak mo tinagbasaw. Alaak day to'y plato anang ikargaan na iti pansit iday. Ta iso ti pangikargaak iti manok nga ipadigok kadakwada. Very good, tuyang! Nasayaat no kasta tinapanuno mau! Natang manantisidain. Kat numayat dinatang. Ay, ano sampay laang inteng? Maribanang! Kapitan! Ni marituyang matagpukpukaw. Kat, aday gum na anak ka plato Win nga raw. Maray! Umunag ka, marituyang! Ay, Maray, Kapitan, umay kuman isubli da iti plato yun. Adamat na ikarga, Maray. Wen, Maray, para kada kayo kin ni Kapitan dayta. Karni ti manaw. Kun kayat kumitla ti agkid daw iti pamakawan. Pasensya kan anyaman tin ay sausawang ko itay. Okay laang, Maray. Di mo kuman ulitan Promise, Maray. Sanan maulay. Agyaman kami nga rod, marituyang. At to'y timanok asida inteng. Tapno saan kan nga agreklamo. Mala, agyaman kami, marituya. Ay nanatoyang. No amom ti agbulod, amom ti agisubli. Iti kasta, pabuludan da kan tumanen. Ala sigay. Detan tinagibusan ti sabalipay nga istorya.
Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nun labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martirez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaysuna. Dawanan nung labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Maray! Umay kuman isubli da ito'y bunang! Bunang? Wan! Jay binulod ko nga iiday. Nay, adaya binulod mo bunang. Adda, isungarod nga umay ko isublay. Nay, aglat-lati pa'y abunang dayta. Kinabayag na mutin ah. Ay na. Nay, adumot gayam ti tao dito'y balay mo, Maray. Nay, di mo amuaya. Tiyan niya. Birthday kita. Aya? Nalipata, Maud. Ah, ay mayat nga rod. Atay mayak nag-isubli iti bunang tamaki panganak pa yun. Maray, manon atawon akinabaak mo day tao. Na? Kinabaak ko nak. Ay, di ka malamang manganay. Naa. Maritoyang, birthday gayam ni Marikwanang dayto isil-silibraran. Kinabaak, Maray. Hindi mo matpigsaan Amangad numangag na ka. Podno mag. Na, unay mo't dayto'y asagananan apan sait, Maray. Nay, apay, Maray? Kaslalas tikaw, nagtangkal. Hindi mo pigsaan, Maray. Ha? Mangag na ka. Awan pa'y ramraman na. Ay, ayan na ngay di karnina ditaw. Ay, saan mo abalik-baliktadan, Maray? Nakababa Berbero-kak nga rod tay sagpaw na akarnay. Awan mo ti mabiro-kak. Nagtangkad pa'y. Ay, unay kamutan, Maray. Ita, dayto'y Diyos, kaslamod hanaw, nagtamnay. Ay, Maray. Kasto'y gayam ti sagana ti baak, Maray. Saan anaimas, ha? Ay, nyapan. Sumardeng ka asuman na o tada papanak. Berbirogak lang di bunang kau, kapitan. Ay, di mo birukin kanyak, tadyak inala. Hindi pa berbirogak na di bunang kau. Pagtabtabas kau, kapitan. Ay, agawid kan tada papanak. Ha? Sa dino ay ati papanam, kapitan. Inak maki-birthday, iji ayan ni kagawad ko nang. Ay, iji ayan ni Baak. Win, iso nga agawid kan. Pangbiro ka nga ingatan ni bunang kau. Kaano anak po kaw mo day taganay? No sa anak nagriro, kapitan. Napukaw ko idi panawin ti gubat. Kan hapaw, kan Amerikano. Anya? Dito'y kang agtugaw, Kapitan. Nangan kan? Saan pa'y? Saan mo't anaimas dagiti sagana ni Marikwanang iso apumanaw ako? Saan anaimas? Ay, kaslalasti ko day tapansay, nagkulbag. Kat papanam ngay? Ay, kat mapan ko ibirok day to'y bunang nga igam ko, Kapitan. Bunang ba't ngagpaisaw? Aglat-lati abunang. Jak meten malagip no asino tinang buludak iday. Saan kanumat ako kwa ni Marikwanang
Iso amapan ko man laengan ibirok. Na, agure ka. Agbirbirok iti bunang ni gani itay kay. Ha? Agbirbiraw, kapitan? Wen, ang mga nubunang na dayta. Ah, nukasta. Iso nga raw tinagbuludan ni Badong Kuiday. Ingka subli. Wag, kapitan. Kukwam gayam daytoy bunang ganay. Nan, kitagman. Daytaw. Nabalkot may tinagpuskol alatay. Kukwam daytaw. Ay, Wine! Dayta dyan nabayagan na birbiro ka. Isubli ka. Adan dyan dungdungwag abo ng kao. Awate mo na. Ay, sos. Di mo iwas-iwas atanay, aglat-latay. Mapanag man iti kaaduan ti tao. Ay, ijay tirsina ni Marikwanang. Ado ti tao ijay. Tasil-silibraran na ti kinabaak na. Ay! Sige, ipasikat ko man dito bunang kao. Happy birthday, kagawan. Thank you lata na, kapitan. Happy birthday iti kinabaak, ma. Unay mo, day pa ng... Ay, sus! Apa yan day ta lalaki? Apay nga agbirbiro kay tinalaing. Umay ko patayan. Babaan to igam ko abunan. Nabiro ka mo ti bunang mo. Iso tayo, kapitan. Insublin ni Nana Tuyang. Na, bunang mo gayam day ta. Wen, pagtabtabas ko na ito. Ay, una yan. Ay, asino tinalaing? Apay adamdamagam ay ano asino tinalaing. Kaya't ko amamuan, kapitan. Itayag ti ima, ginalaing? Wen, jagin lalaing, kapitan. Ay, mabalin pa, tiyagin lalaing. Mabalin na. Siya kon, itayag ko ti imak. Nay. Siyak lang tinalaing. Isuwa siyak ti mangitayag iti ima na. Anya ti kayat mo, Sige, umasidag ka nito, kapitan. Sige, Apay nga ilayat-layat mo ti bunang mo. Sa paglatlati. Kaya't ko nga ron dapat asan. No mabalin pa yung pagtagbat. Ay, sus, kapitan, tumagbat magayam. Delikadon. Tumaray tayo. Sige, masidag kayo. Tagbatan kayo. Day. Apay nga agtataray dagiti tataaw. Kaslad da kinabuteng dagita tirsina ni Marikwanang maray. Adan samot nga agpaysaw. Ay, sos, anyangay nga tadayta. Ay, uray ni Inteng. Agtataray mait. Isupay ti kapartakan ti taray. Nay, adalakit di kabuteng da. Ilambang nakdong ka. Apay. Adamang kamkamat kanyak. Ay, awan mo ti makita. Nakay gamit Muna nga, aglat-lati. Anya? Ilambang nak. Ay, adda kalaban. Aglamang ka, kunam. Diyos ko, natagbatan nak ngay. Ay sus. Katno si kati kapitan. Ay wunan niya. Saan arumbang ato maray ka? Sangwam ti kalaban. Arumbang anaturadak? Katuan Isong agsubli ka. Ing kasangwan jay kalaban. Sige. Ay, awanan kinalaing ditoy. Umay kan, tagawid kan. Ayan di ko na nalaing itay. Timarayan. Ay, isumat lagayam nga awan ti taon. Ay na timaray da amin nun. Uray ni kapitan. Ay na. Ay, makitam la kumatipartak na timaray. Sakmat gayam ti kalaingan ditoy. Katuwain. Nalaingak lang araw dahin. At dapat armas ka. Imbag ko na matain sublik day tabuneng mo ngaglat-latay. Ay. Pagtagbat ka. Mala. Agawid ka kiday. Wag. Ayan ni ganay, ako na tumagbat. Kapitan, nagawid tayo. Kuna na siguro akabutang ka. Saan mo akabutang, kapitan? Pulos. Apay nga rin dating maray kay tay. Timarayak ayamat. Imun unakan tubay. Siya kaya? Bun, kapitan. Ayan nga raw, tayo nakaigam iti bunang, ni ganay. Nagawid nga rin dahin. Kadwana ni Nana Tuyang, tagkaaruba da. Anyat gata nga Marituyang. Gumatang ka? Saan? Ala, gawatem nga ro din deta sa nga supot at tinapay. Apay ngay? Iyakwid mo na. Bayadam? Basta gawatem mo. Una.
Nay, apay ang ginawa at mo magtanday ta sa nga supot at tinapay. Mabisin ka no, Maray. Ay, sublim dayta. Saan pa yan nabayadan dayta? Ay sus, bayam ka din. Ay, kabayadam ah. Na, apay asyak ti agbayad. Kani mo gani tinanggawan. Ay, nasiputan ka marituyang. At dahil niya rasaas mo kunkwana. Na, pabasulan na manan. Anya nga ro dyan niya rasaas mo ngay. Awan! Ay, bayadam kitin tinala na. Sa peda palaman na. Apay no da palaman na. Kanangina ah. Agbayad ka. San asyak tinangala, asyak ti pagbayadan. Inarasaasam nga raw. Sinuruam. Basol mau. Isong agbayad ka. Kapitan! Apay ngagtartaray ka? Di ka ruba ni Nano Tuyang. Aday di paradaan may. Kit, Pagsangitan na kami mo tin. anya? Agsasangitan dagiti kakadwak. Ay, naglukon da di aganay. Umay kayo, Kapitan, tatiliwin nyo dahi jay aganay. O sige. Ay, sika, aganay. Apay apaspasangitem ka na, dagiti tanon ka. Kapitan, Nagipulong da kanyak. awan mo tararamidag kadakwada adakas, Kapitan. Agsangsagit da ka no? Istorya aklang ida iti drama. Anya? Agsangit damutan. Kasta ya. Ay, umay ka man ditaw, junglay. Apay, Kapitan. Tila ipulpulong mo ah. Talaga may na pagsangsangitan na kamay. Kitaan nyo adag iti kakadwak to atanaw. Kapitan. Kapitan. Makapasakit ti istorya ni Gani. Ay, sumardeng ka na, Kapitan. Apay pagsardingan na. Nagawi doon ni Ganay. Nagawi din. Well, itay pa Kapitan. Kung nagnuagis istorya pa lang. Ay, mas dawakan ka, Kapitan. Agsamsangit ka mo to. Agawid akmitan. Ay, jak mapalabas day tangay naramid day jay alalakay. Ay, karoba ni Marituyang day jay kahit Kapitan. Dati naramid na. Imay da ka ni Marituyang. Idikwan, nasiputak nga day niya rasaas ni Marituyang kankwana. Anya nga taday ta. Idikwan, ginawat nandila ko katinapay sa Pimanaw. No kasta, ni Marituyang timang durdurugan ko na. Huwag nga rod, kalukuan ta mo day jay ako maray. Sino din nalaing? Ay, sus mare, day ta karoba malalaki. Sino? Ay, iwas naman ang tibunang nang aglatlatay. Na, wan nga agpaisaw. Ay aguray man tapok kawak. Ganay! Paya! Adda mo man nalaing di daw. Awanan tinalaing di taon. Ala, itad mon kanyak day tabunang ma. Ha? Sige, addaw. Ibagakan ka aganay. Saan kan nga agpukapukaw nga agiwas-wasiwas itibunang tagungot ni Kapitan? Ha? Ay, kasta? Wan, siyak ti ungtan na. Na, si kagayam ti denggan na maray. Iso asurwa mi tinasayaat, saan akalukwan. Ay, uwan maray, saan gayam anasaya at asurwan iti kalukwan ni Ganay. Ay, italaan na amiris kaw. Oy, agbalbaliw akaw. Saan ko natungtung palen dagiti ibagbagam? Nagdakas mo't ngamin ti bagbagam kanyak. Isong nagbalbaliw ako na. No, apay mo't ngamin na dengdenggan ka. Ay, nanatoyang, pudno mo't ngamin. Imbes akalukwan, dagiti nasaya at nga aramid ti isurom di ta kaarumam. Ala sige, ditang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanan nung labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdingag.